tuntuba chuan FIFA World Cup khel zo taka final a chaklo zo Argentina player zinga soihlo tak pathum te chanchin hi ngai thau don taila final a red card mute nakru click chunga World Cup khel tele in khel zo nuwa boina CMG ta te an ni hloma an chanchin hi khovela a viral na sarem rem hle Enzo Fernandez Argentina midfielder thale mingthang Enzo Fernandez hi England fans te hlapui Oasis la Wonderwall player nui zaktule a khelna club 10 lompuina an post to nuwa an delete le ta khania a chet dan hi a viral na sale ni ani hi January ni somle pasari sanghi le pakhat khan San Martin Argentina apianga tuna hin kum somni le pangami ni meka apian nam hun hi a seilen nam hun mani ngal boka anu le pa hian River Plate Football Club player ro pui Enzo Francisco Lee min choin anhinga hian Enzo ti hi an satela khosa khar satak chung ko tanga seile ania apa Raul Fernandez hi in rong noi tu ania anu martairo in lama fat en kol tu ni thunga unau mi pa hlir pariat an nia kumnga ani atangin antul chung club la recover a football khel tana heta tang hian athiam na an hu awangin Argentina club lian River Plate Academy chuan an la lut zui ta ni Enzo Fernandez hian kumin sang hi somni le paruk FIFA World Cup chung le azo nu tun thleng hian boruak lian tak le viral tak anaya milar berte zinga pakhat anaya World Cup semi-final a khan Argentina in England 2-1 in an hne ani kha Enzo hian minute somriat le pangana goal pei mo lutuk akhunga goal khung zo chia akut pani tikuma abeng hup kumin mipui au thom beng khontuma uang takmaya ahan lom khan loma hlo hle nge ya ma se viral te berzok chu khamech khel zo nuwa khan dressing room atangin Instagram story ya posa pa chuan England team le and fans te hlapui ni thin Oasis thla Wonderwall kha play in Messi le Leandro Paredes tenen an lui puila ya posa te hian England football fans te atilung oilovin boruak a chok so sang hlea a viral na sare ni khatia England an hne zan khan Enzo gol khum kha a club khelna Chelsea FC official social media account lamin an lompuina thuan tar langa ma se Chelsea fans tamzo ki English mi ni awangin kanram team pe chuak tu in lompuina mo te in an lungoi lo hlea soiselna ana sat em awangin Chelsea hian Enzo thalak an post chu an delete le ngalani round of 16 a Egypt ne na in tuma minute som ko le pani na Enzo hian ne na gol ro pui tak taulutin Argentina kha quarter final lu puya hemi tuma alom dan po hi viral na saleya July ni som le pakua sang hi som ni le poruka World Cup final chu khelania Spain in Argentina 1-0 in an ne ni kha Enzo Fernandez hi red card pe kania referee an hiela wangin yellow card mu nuwa extra time ma setin Spain defender Pau Cubarsí laka la taka cheta wangin avoi ni na tan yellow card pek le ani in red card manga no chu ani zuita World Cup final a red card mu parukna ani zui bokani khati red card mu khan Argentina fans te na ngaidam dil na alang tira ma se alungoi lo em wangin feel atanga achu arwalin pet vela microphone lowin hung chu a pet thui maya he thil po hi video a viral na sa in soi hlo hlea World Cup chung khan Enzo in khel chung chang hi amoi fashan lo thin lea tharum tho zonga a chek na sak em awangin soi sela hlo hlea final an lu nu phei kha chuan tua chung boro khot tak ne na in zom Falklands banner laka a chet dana wangin Chelsea fans chen khat phei chuan Enzo hi kan club a mu le kan du to lo ti hialin an soi zui na salea World Cup zo rol khan Enzo mahun hian soi a lo chung zom hal hlea Chelsea lemin an sal phal anga soi ni lain Real Madrid le Manchester City lemin an ngai vel he ni hretania a chunga thil thleng sang awang hian a transfer value po atlan niam hle ni a soi ani nge ni Leandro Daniel Paredes ani hi World Cup final a red card an pek
an nuwa red card an hli sak le tak kha ni baka ro pui deuh mai chu nak ru tliak chungin Argentina match hung pathum te kha alo khela ni ti hriat chhuni boka Leandro Daniel Paredes si Juni somnile pakua sangka joko somkole pali khan Sanjusto Argentina apianga Argentina professional footballer niin defensive midfielder munlu atunia anu hi Miriam Benitez niin apa chu Victor Daniel Paredes ania apa hi midfielder lo ni thina nia Leandro hi kumthum mani atangin football khel azirti chana kumriat ani in Boca Juniors Youth Academy aluta Boca Juniors a bulatan hu in Europe lama ain suana Roma Zenit St Petersburg PSG le Juventus club ate alo khel to thina tuna hian a seiren na club Boca Juniors a khel le mekani Argentina national team player poimo takania kumsang hi somnile panhi FIFA World Cup champion le Copa America a choimoina sang lo dong tonia atlero chu aphatatanga akopto Kemilanen kumsang hi somle pasari khan rein meya fa pathum Victoria Giovanni le Lotero te an nei to a fil chunga musical takle ngaina tom lo tak ni ma sela helmul pon lama chuan to mai na nga takani dai thunga ain khelna jersey le boot teli lamin chunga tanga sumhu de chu no pangken survey in en kolna le damdo in sang ate ape thina kumin sang ni somhile poruk FIFA World Cup chung khan player soi hole viral huai mai khan ya ache dana wangin chanchin thar alwal ne reni World Cup zone hulok khan Paredesian nagru kliak chungin Argentina tan World Cup match hung pathum mot alo khela ni ti mu chuania heta nagru kliak kan ham ti hi nagru au emo khi emo ani jok mai theya kan thulak na hian nagru kliak ti a soya wangin nagru kliak tin kan ham da ve ni chutiang chung chuan an ramta na khela a khel lak lo la ya tho kharsa ati chang po in ramtan thi ngam lupu in a khel tak mewani a khel puiten an hriat chuan an nagru lai taka hian an ti pal sakang ti hlowa wangin an nagru na chu soilang lovin a thup tlata World Cup khel zoni khan he a chanchin hi hriat chu chawnia khovel puma a viral ngal chuya pasal tha tin an ko zui luai mai ni final match Spain in Ferran Torres extra time goal manga nena an chanhu khan MetLife Stadium a boina na sataka chuaka Paredesian a thinri min thunun zolo chu Spain defender Eric Garcia le midfielder Gavi te avapan chila an hnong rek paina pothlua referee chuan atirin red card pezeta mase FIFA chuan anan em that le hnuwa red card chuan hli sak le ria he thila hen ge vero chuan football a chuan hetiang hi a thleng ve tur reng ani tin hremna pelo turin angen thungani World Cup azo atanga ninga hnu loka khan a khel na club Boca Juniors tan captain ni in a khel le ngala khovel puma World Cup player dang zong te aya ma in club tan a khel le ma saberania anagru kliak chung khan man of the match hial te avani le ngala World Cup a antlom hnu po a chol du lova a thokzui le ngal kha mipuya atlanga in a viral na salea Leandro Daniel Paredes si khelmul a chet dan hi a kolin angeng hle thina mitam takin an soi sel na salea mase ramtana thi ngam lupu player ani nei ro chu tu mai nan soi sel lo mai ni lovin khovel mi pui fakhlo ani thungani Nahuel Molina ani hi Argentina player mai ni lo kumin World Cup player a chuan anin chepol takania a gameplay in soi sel ro in anin chet puina sat mai baka final khel zo hnuwa a chet danin khovel dem a hlo zui le boka Nahuel Molina hi April ni ruksang ka jogwa sumkole pariat khan Embels Argentina a pianga anin pum hi Nahuel Molina Lucero ani deudua kumin sang hi somhile paruk World Cup khan Argentina national team defender right back poimo takania MetLife Stadium World Cup final an khel zo chi atang khan a che dan eng engemo a viral zui
a viral zui na sa hlea he Atletico Madrid defender le Argentina right back player hi World Cup sang hi som le paruka khang game sari akhela round of 32 Argentina in Cabo Verde chu 3-2 in an hne ni kha he match extra time goal of the tournament an thlan tak Sidney Lopes Cabral Argentina goal thun khan Cabral hian Molina hitlan pelin kha goal kha athuna ni kha thil kha a viral na sarem rem leya Molina khan selna ato pha na sa hle ni hei chau hin lovin finala extra time Spain goal thun tur Nico Williamson a assist kha Molina wang ni boka ball in chu line Molina hian Nico Williams chu hnglama tangin avanora chuti anor ngalama chuan Williams kha alo tu pheya ball kha tau phein Ferran Torres goal thun tur asiam sak thei pha tazoka hetianga a chat na hi social media X le Instagram ate he video hi makta dui tam takin an clear pha Molina an Williams atran pui ti in deu so na viral na sa hle bokani final khel zo che khan Argentina player engemaw zat an che kholo zia chumi zinga chun Molina hi avir vatle phusaber polania Spain team captain Rodri chu apuma Molina hian an hnek sak ni riatania he hi thalak le video wa chiang takalangin an buaina sa hlea heta an buaina hian Molina le Leandro Paredes hi achena polania hetianga an chet na hi FIFA chuan a chui zui ngala chaklo na pom thiam lo lutuk ti in khovel ram sang media te khan an soi sel zui na sa hle ni